may panipon manan mo narakso pon peyo waun ki sanankan ko lukan ko nanalang ko ng kanyay ko wang chororong sabon machayin kop na koryam kop na speaker and legislature sound ko pong lapalapakan ng kanyang siya mumot sa government o chon pon peyo sab pachawan ko kukuran koros ang nan sabon machayin ben ko dosap kap te update hen kabinsale te soma coronavirus. Ngay sa ni Nicolas Meban pachuan kalale kupurakan hautaban sa balmachay ng kabasa kapwach. Palian WHO, the World Health Organization, ni mas payong and pa riyakat riyasak Kasaleta wan chocho naramas mepachawan yang eraleti kapinsale te soma and coronavirus the COVID-19 watch me pachpachoya ni aramas tuanen silikat tuwak nan tuan aramas tuanen silikat tuwak watch me riyak siliman mepchana leti Nanwen China, haramas nalet kabinsale te soma watch, hiray naramas, wanen pa kriyaman, o nan punga naramas, wanen pa kriyaman watch, me me opchona leti. Me kabinsale tala tamala, hiray naramas, riyakit tuwabuke walyakan pangan, o maapchon tsaka binsale tala tamena hiray na ramas siliyakan waliman. Leletor ni mas paiwan baryo kitriya isap aramas na bachawan yang erale tuka binsale teso mawat lukan mo in China hiray na ramas nen riyakit wanabu waliman o me riyakit habuki siliman maapchon aleti o iray haramas riyok kuya paman me pachawan kabinsale tala tamala o me waliman me option kabinsale tala tamena. Nituan tame sansal ng sabal machay robot and ranwich mas tayo riyok katriya isap no way isisap mo no me yang eraleti kapanan kabinsale tala tisomawach o way tayo may option niyang aleti. Paniyan tabriway cho, pilpachawan tawla o pilpachawan taruran. Kawait kay, ang yapan pero sang kamoy. Kapinsale teso nga hen COVID-19. Hain sa koros ang yung kutilo, soap, and sanitizer. Pwede isang mas nipang. Hain sa koros, pero awa o chume. Hain sa kabakap teasi. Pwede Katapasang masan somaw, ter kayang nimpan renakan, mesomaw nan raran pitch sudo. Pagamuti tu mas ren mesomakan, hamyang mga nantanto kan masa chumwe. Puen karasang kami masan somaw kan, o ter kamutuk henan mesochalo, o ma komanaki kapan. Hen kabakop karakar, te kapalanas maka kol manunian tonpe, panian publikal tan sa parwaro ninamtal telepon sinuryaw sarap, riyay sa priyaway sa kayo, riyay sa priyaway sa limaw, riyay sa priyaway sa wano, o riyay sa priyaway sa piso. Mengko yun na chow taban sa panmachay pen kapal sa kap, te update, and kabinsale te soma coronavirus te COVID-19. Kalanganan kuburan koras o kasalelyo.